Қайырлы ақшамлар, эфирде нәтиже программасы, студияда сілердің мен Шевкет Наматулаев, селямлайым. Русия апсынде тұтылған Руслан Зейтулаев Украинаға ауыштырылмасыны талап еті ақиярлы Хизбут Тахрир давасының мабусы бұңа дайыр 5 ариза берген. Бұны адвокат Эдем Семедляев білдірді. О Башқұртстандаки Салават шеріне барып Зейтулаевны зиярет етті. Русия юқары махкемесі Руслан Зейтулаевны ишғал етілген Қырымда Хизбут Тахрир тешкілятының бөлігінің құрмасында қабатлады. Ақиярлы Зейтулаев 15 жылға апске алынған еді. Руслан Зейтулаев написал около 5 заявлений по поводу экстрадиции его в Украину. Пока ответа нету. Он его уверяет в том, что это долгая процедура от 6 до 10 месяцев. Если его требования не удовлетворят, его не экстрадируют в Украину, то он объявит очередную голодовку. Февраль 26 давасының махкемесі ноябрінің 10-на қалдырылды. Бұл уақытта адвокат Эмиль Курбидинов білдірді. Бүгін ишғал етілген Ахмеджеттің Меркези район махкемесінде февраль 26 давасының отырышы кечіріле еді. Мустафа Дегерменжи, Али Асанов, Ескендер Кантемиров, Ескендер Эмирвалиев, Арсен Юнусов 2014 сенесі февральның 26-сында yüz берген қалабалықларда иштирак етмесінде қабатлана. Суд сослался на то, что не явился один из адвокатов, у которого есть ходатайства определенные, и суд должен их разрешить, должен выслушать всех мнений и принять по ним решение. Поэтому продолжать, мнение судьи было, что он продолжать не может. Сепаратизмде қабатланған Кефе региональ меджлисінің азасы көрешмеге шандыра. Бүгін адвокатларының берабер қабатла фесиқасының таныш олғанны білдіріп фесиқаларını имзалады. Оны іштимай ақсайфесінде Русия бұтынлығыны бозмаға чағырулар япты деп қабатлайлар. Сулеймановның адвокатлары айтқанына көре, шымды дава материаллары ишғалжілер прокуратурасына берілжек, сонысы махкемеге. Несмотря на то, что экспертизы не подтвердили его действия в состав преступления, все-таки было предъявлено обвинение, и с большой степенью вероятности сейчас уголовное дело идет в суд. Соответственно, защита будет заявлена ходатайство о вызове свидетелей защиты, о вызове экспертов в судебное заседание. Призывы по нарушению территориальной целостности, что касается Крыма, там тот человек, который выступает в этом видео, он абсолютно никаких посылов таких не давал, и здесь не нужно быть экспертом. Ну, однозначно, то, что сейчас это дело все-таки решаются направить в суд, я думаю, оно абсолютно показывает, что это дело абсолютно политически мотивировано. И здесь Сулейман Кадыров явился еще одной жертвой тех преследований, которые начала Россия. Будем ждать, наверное, суда и бороться. Ислам Тарик имамы Умер Эмир Амзаев дигер Қырым имамларына мұражатта болынды. О айтқанына көре ишғалжілер ади инсанларны тақып еткен сон имам ве муллаларға кечежектір. Бұнен бері о Қырым татар халқына бөлместен бір олып тақыпке оғырағанларға дестек көстірмеге чағырды. Бізді ұрғанлары біз қызыл, бияз, ешіл олғанымыз үшін дегіл. Бізді ұралар біз мұсылман, Қырым татарлар олғанымыз үшін. Нәбетті бірсі олса, ярын о бірсі олacak. Kaçsak, saklansak hepsi bizim tapacaklar. Adam almanı yutmaya olmasa çişleyip aşağı. Bizim de öyle çişleyip birer dağıtıp bölüp yok etmeyi istiyorlar. Topluluklarını içimizde olan ya olmadan onların ekstremist, terörist yapıp son şahsi insanlara geçecekler. Mollalara, imamlara geçecekler. Onlarda da nevbet kalmaz. Kahramanlık Molla'ya yaraşır birinciden. Çünkü cemaat adamı. Onun için mollalar bunda olmak gerek. Mollalar para toplamak gerek. Mollalar birinci kureşte olmak gerek. Mollalar cemaatin ardına saklanmaz. Cemaat mollaların ardına saklanır. Ақтанчи Гозви Илми Умеров Украина Юқары Шурасында кечірілген Евронест парламент ассамблея топлашуында чықыш япты. Олар ишғалжілер Ярмадада Қырым татарларға низбетен басқыны девам еттіргені аққанда ве Русияде адалетлі махкеме олмағанына шикает еттілер. Крым де-факто находится под юрисдикцией России. Я всегда подчеркиваю, когда говорю об этом де-факто, потому что фактически там установлена российская власть, и такое впечатление, что
Эта власть не знакома с понятиями свобода и с понятиями права человека. У меня есть одна просьба к вам. Никогда, ни при каких обстоятельствах не снимайте с повестки дня этот вопрос. Там людей сажают каждый день. Просто те, кто сопротивляется этому террору, не берут оружие в руки. Используют те мирные методы, к которым призывает европейское сообщество. В России нет судов, в России нет закона, в России есть террор. И если мы все вместе не будем четко осознавать и четко давать формулировку, мы не остановим эту агрессию. Авропаның инсан ақлары махкемесінде Қырымда 18 майыс күні қырымтатар байрақларының автоюруш япқаны үшін жезаланған 4 қырымтатарының шикаяты қабыл етілген. Бұны Русия адвокат Александр Попков білдірді. О шикаят бергенлеріне махкемеде тақдим етежек сөз судақлы 4 қырымтатары Аблямит Аблямлимов, Сейт Мамут Сейт Умеров, Энвер Чауш ве Алим Муслидинов ақында кете. 2016 сенесі октябрь айында işgalciler махкемесі оларға 20 рубле пара жезасына белгілеген еді. Авропа инсан ақлары махкемесінде бөле шикаятны бірінші кере бақажақлар. Украина işgal етілген Қырымда инсан ақлары вазиетіне дайыр резолюция лейхасына бүгін Бірлескен Миллетлерінің Баш Ассамблеясына бережектір. Бұны Тышышлер назирі Павло Климкин брифингте білдірді. О бұл весиқа сертве күчлі олажағына вады етті. Резолюция işgalден құртаров меселесінде ярдым көстерілмесіні ве Бірлескен Миллетлерінің Межлис ясақына лағу етмек қарарының еріне кетірілмесіні темин етмеге талап еті. Межлис рейсінің муавина Ахтем Чайгозда айны вкірді. Це найпотужніша резолюція, яку ми на сьогодні представляли. Вона містить багато нових елементів. По-перше, це підтримка України у питаннях деокупації Криму. Другий момент, і цього не було в жодної з попередніх резолюцій, це вимога виконати рішення Міжнародного суду ООН. Я считаю, что данная резолюция, она вносит конкретизацию. Я убежден, что это вот те шаги, которые консолидируют мировое сообщество и в первую очередь европейские институты для того, чтобы остановить агрессора. Русия махсус қызметлерінің япқаны яда Рамзан Кадыровның интихамы бұ Амина Акуева өлдіровының esas версиялары. Амина Акуева ве оның өмір арқадашы Адам Осмаевқа қаршы япылған терактның инжелеклері ақында біздің мұхберлеріміз тариф ете. Глеваха адлы койның янында атышу сесіні демір ел невбетчісі біріншілер сырасында ешітті. Валентинаның біліргейіне көре ішке о ақшам саат 8-де келді. Ярым сааттан сон атышу сесі ешітілді. Сильный грохот слышала, вот, сильный такой удар. Я была на балконе, и вот это оно так взорвалось, вроде бы такой сильный грохот. Как раз поезда не было в это время. Адам ве Амина евге қайтайды. Одесса yolundan Глеваха кой тарafına кеткен вақыт, олар машинанен демір yolunda 100 метр хадар кешіп етіштірділер. Санайы алына ве орманлық арасында кешкен yolға чеверділер. Бұл yolda атеш ешітілді. Құршын Амина Акуеваның башына тиген, о шу ерде жан берді. Все разлеталось вокруг меня и попало в голову. Я сколько мог проехал, еще машина тоже, когда двигатель попали, что не знаю, остановилась. Я ее пытался оказать первую помощь там. Ну, ей в голову попали. Адам аяғына яраланды. Оңа Васильковск хастаханесінде амелият кечірділер. Геже есе оны içki işler nazirliginin merkezi хастаханесіне кечірділер. Анда silahlı insanlar bekçilik ете. Олар хастахане аятына ябанжыларны кечірмелер. Екімлер адамның өміріне телükeli şey yok деп айталар. Йому не гірше, нормально. Йому не гірше, йде якийсь там важкий, стабільний середньої тяжкості. Я не можу цього коментувати.
Він нормально себе почуває, він в свідомості, не гірше, ніж вчора. Машинаға бір қач құршун кірген. Қаза олған ерде біздің мұхбирлеріміз бір гильза тапты. Қач кере вененен атышув yapılғаныны құқырчылжылар білдірмей. Ама бұл автоматик сіля олғаны белі. Можу сказати, що це була не одна куля. Опрацьовуються всі можливі наявні докази, зокрема застосовуються технічні засоби для фіксації виявлення. Які версії наразі розглядаються? Їх декілька, на жаль, я зараз повідомити вам не можу. Демир yol yanında көзету камералары бар. Вилаятте Сирена адлы қыдыру планы илян етілді. Він введений по Васильківському району і найближчих регіонах, які межують з Васильківським районом. Він до цього часу триває, його результати теж узагальнюються і поки що ми їх не розголошуємо. Оқу қорчалайчылар ұжымның екі себебі бар деп білдірелер. Біріншісі, Украинада вазиетні кергінлештірмек кечені Русияның мақсус қызметінің әрекетлері. Екінші, бұл Рамзан Кадырове оның etrafında bulunған insanların intixamıdır. Напад і обстріл був здійснений з автоматичної зброї калібром 5,45, наскільки мені відомо. Тобто, скорше за все, це автомат Калашникова. І ймовірніше всього вбивць було двоє. Один наводив, керував, координував, другий здійснював безпосередній обстріл. Он оператив штабы бөлігінің башы Олег Сильницк бұл өлдіровны мүтехасыз yaptı деп білдіре. О Аминове адамнен берабер АТО алынында қызмет етті. В нашій країні, на жаль, на великий жаль, ФСБ і ГРУ відчувають себе набагато легше, ніж в себе вдома. Це професіонали, і це було сплановане, добре продумане і виконане вбивство. Милитель кесізлік вен Мудафа шурасының кәтібі Александр Турчинов Амина Куеваның өлдіровіне жидей жевап олacak деп сөз берді. Росія, продовжуючи агресію на сході України, розгорнула терор в глибокому тилу, знищуючи мужніх захисників нашої країни. Вбивство Аміни Окуєвої – це виклик країні, на який повинна бути жорстка і адекватна відповідь. Акуева ве Осмаев Итибар инқилабы ве Донбасста олып кечкен женгте Киев екі адлы батальонын тертібінде иштирак етеділер. Қырым қамачавында иштирак еттілер. Амина Акуева ве оның өмір арқадашына энді ұжым yapılған еді. 1 июльде Озино Френкинстан журналисті кебі таныттырып оларны Корышевге чағырды. Субедивамында бұл инсан машинада Осмаевге қаршы атеш açtı. Бұна көре Акуева пыштавдан бұл инсанға қаршы атеш açып, оны яралады. Бұл сефер Амина ве Адам қаравылсыз еділер. Эльвина Сейтбулаева, Виктор Пономарев, Евген Казыкин, Заман, АТР. Украина телекеслік қызметінің елбашысы Василий Грицак Акуева өлдіруінде Русия изі олғанына істисна етмеді. Національна поліція розслідує це провадження і зареєстрована кримінальне провадження за статтею 115 навмисне замовне вбивство. Частина 2 статті 115. Тому мені зараз сказати, є там слід Російської Федерації чи немає, я не можу просто голословно говорити. Водночас я можу допустити з величезною долею ймовірності про такий слід. Бірқачай деваманда оз телевизион лейхасы өзерінде түшін еді. Кечкен авта ilk яйына язылған еді. Бүгін АТР эфирінде саат 21:15-те бірінші ве сонки лейхасы көстеріліжек. Кеченлері өлдірілген Украина милли қараманы Амина Акуеваның лейхасы Кавказ қараманлары деп адландырылған еді. О Русияге бойсунмаған Кавказ халықлары аққанда тариф етмеге істейді. Мұхбірлеріміз еляк олған ато ветеранының телевизион тежрибесі аққанда тариф ете. Сегодня у нас в гостях у нашей программы в студии журналист Айдер Муждабаев. Бөлі тебесім ве парылдаған көзлерінен студияда о өз бірінші ве энді сонки мұсафырыны тақдим ете. Здравствуйте, Айдер. Здравствуйте, Амина. Мы сидели, разговаривали вот за этим столом в студии. Амина вот на том кресле сидела, которое сейчас пустое. Она очень такая была красивая. Конечно, я не мог подумать, что через несколько дней ее никто уже живой не увидит.
Джохар Дудаевна наданы ташыған Чеченистан батальонын аскері өз бірінші яйнаны Чеченистан халқының лидеріне бағышлады. Наша сегодняшняя первая программа из цикла «Герои Кавказа» будет посвящена первому президенту Ичкерии, генералу Джохару Дудаеву. Кавказ қараманлары адлы программада Акуева Дудаевның сиясет іші, инсания чизгілері ве омыр yolu ақында тариф ете. Левха девамында Қырым татар ве Чеченистан халқларының тарихи тәғдерлері қияслана. Еллар девамында олған ватан үшін күрешлері ачықлана. Bundan da gayrı Akuyeva Kırım'ın işgal etilivi boyunca Джохар Дудаевның кинает сөздеріні де hatırlattı. Весь Кавказ уже прямо или косвенно вовлечен в эту военную авантюру. Вовлечен. И далее, я думаю, что планы были такие, что разделаться Чечней и далее в Крым. Есть у меня документальные свидетельства, что в Крыму заготовлены подобный сценарий. Подобный сценарий. И так, разрастая очаги и дальше. АТР телеканалына Кремльнің режиміне бойсунмаған миллетлер ақында Кавказ қараманлары программа лехасынен Акуева Экай Эвелсі келді. Телеканалының баш продюсері Кристина Бондаренко білдіргеніне көре, бұл леханың кележегі мирақлы олмақ керек еді. Да en azı 15 левха шығармасы көзде тұтыла екен, амма планлар керчеклешмеді. Вона розписала повністю всіх героїв аж до лютого місяця. І ми планували, що цей цикл буде у нас йти кожного тижня. Його тривалість мала бути 30 хвилин. Звісно, ми покажемо цей перший пілот у своєму ефірі. Він буде присвячений і пам'яті. На жаль, мене вже питали дехто, чи може хтось інший робити цей проєкт. Я думаю, що крім неї цей проєкт, я поки не бачу таку людину. Амина Акуеваның бірінші ве енді сонки Кавказ қараманлары программасы Чеченистан халқының сүргінлік девірі ве репрессияларына бағышлана. Шымды бөлі әрекетлеріні Қырымда тамыр халқы өз башындан кечіре. Ичкерийцы, чеченцы, прошли тот путь, который мы проходим. Мы сейчас на самом начале пути сопротивления. Это то, о чем говорил Дудаев. Мы должны быть готовы к тому, что мы должны свою землю освобождать, если потребуется, с оружием в руках. Я понимаю, что многим об этом не хотелось бы, да, это очень многие люди говорят, не надо, у нас ненасильственный путь борьбы, я все прекрасно понимаю. И он должен быть ненасильственным, и он должен быть дипломатическим. Но он должен быть дипломатическим, а может быть военным. Эфирнің сонында Акуева телесерджелерге более ханын девамы олacak деп сөз берген еді. Продолжение следует. Ләкин о керчеклешмейчек. Риана Алиева, Заман, АТР. Адеттерге көре Амина Акуеваны бүгін дефін етмек керекеділер. Журналистлер дженазе намазына Киевдеки Аль-Райт Ислам медени мерkezінде қылынмасына бекле еділер. Соныра белі олды ке дженазе намазы дигер ерде кечірілген ве ойында дефін етілген. Аль-Райт джамисінде мұхберлеріміз оның зенадашы ве достынен көрішіп изатыны яздылар. Сказала, що вона усвідомлює той ризик, вона розуміє, що на них певні люди хотіли б, щоб їх не було, вона просто свідомо готова була зустрічати той ризик. Тому що вона вважала, що та мета, яку вона собі поставила, того варта. Вона дуже вірила в майбутнє покоління українців. Ишгалчылар Қырымда федераль елны құрмақ үшін ағармыш дағыны жоқ етмеге есте ойысқы Қырым шері живарында ерлеше. Дағыны патлатып, чақылны ел құрылышына қоланмаға есте екенлер. Ескі Қырым сакинлері итераз білдіре анда имза топлав компаниясыны башлаттылар айтқанларына көре, дағы жоқ етілсе регионда ава деңішіп шерісе сусыз қала біле. Изуродовали нам весь ландшафт. Кто сюда пойдет туризм развивать? Они изуродовали нам микроклимат города. Там проходят водоносные трубы. Если эти водоносные трубы сейчас карьер будут бомбить, все, там у нас ничего не остается, старый Крым буквально останется без воды. Если в Крыму у нас засаживается около 40 гектар в год, то представляете, да, что такое 77 гектар леса убрать, и когда же это все возобновится?
Қырымда бір заманда бар екен масалар конкурсының финалистлеріне белгіледілер. Жюри 25 yazылған іштен 10 ең яқшы ішіні сечіп алды. Учай девамында яшмой лефлер Қырым татар тілінде масалар язды. Біраз сонра финалға кечкенлер өз ішлеріні тақдим етмелелер. Бұл масаларына бір жиынтық оларақ шығармаға планлаштыралар. Истиқбалве Қараденіз продакшн студиясы балалар үшін бұйық байрам азырлады. Пек қиын oldu. İstidatlı, hakikaten güzel yazılgan işini seçip almak. Çünkü men aytıp olamam bu işler içinde pek yaramay soyu var dep. Hepsi işler özüncesine güzel edi. Balalarımız çok istidatlı ve gelecekte bu bizim tuğan toprağımızda terin tamir atacaklarına biz büyük eminlik bildiremiz. En faal olgan iştirakçılarımız bu Fidançık Okul Merkezi, 42. mektep, 29. mektep en faal iştirakçılardan oldu. Ben bilesem gelecek yılga da bu ballar kenede iştirak edecekler. Қырым татар қадынлары ве қараманлар Истанбулда бұ адны ташыған конференция олып кетшті іштіракшілері сонки 100 ел девамында халық үшін мұйым рөл ойнаған Қырым татар қадынлары ақында субетлештілер. Ишғал алтындаки ярмада вазиеті де музакире етілді. Эмел вақфының рейсі Зафер Каратай, Қырым татар халқы қадын қызларының ақылы ве күчлі олғаны үшін бүтін зорлықлардан keçkenini saya. Bugünkü günde, ele zamanımızda da kadınların ikinci yerge, üçüncü yerge itekleme koymak istegen hareketlerde peyda ola. Kırım Tatar Milli Hareketi'nde kadın kızlarımız bu milli harekette olmasaydılardı, vatan sevgileri olmayaydı, biz Kırım'a kayıtıp olamazdık, Kırım'da yaşap olamazdık. İstanbul'da geçirilgen konferensiyada kadınlarının emniyeti ve zemanevi Karaman kadınlar hakkında anlatıldı. Karamanlardan birisi Şefika Gaspıralı. O babasının başlatkan işini devam ettirip, tahsil sahasında işlerini alıp bardı. Alemin İsvan adlı birinci Kırım Tatar mecmuasını yayınlamağa başlagan edi. Daha bir Karaman, doğma Kırım'dan olgan Safiye Nezetli. O bütün ömrünü insanlarını bilgilendirmekke bağışlagan edi. Konferensiya teşkilcilerinin fikrine göre böyle isimler hiç bir vakit unutulmamalıdır. Onlarının halk için yapkan amelleri hakkında devamlı anlatılmağa gerekli olgan sebeplerden daha birisi, zamandaşlarımızın geçmişteki Karamanlardan ilham ve örnek alıp böyle faaliyetlerini devam ettirmeleri içindir. Kim olduğumuzu tekrar hatırlamak için bence çok mühim. Bilmeyenlerge üretmek, bilgenlerge tekrar hatırlatmak lazım. Yani biz nemiz, kimmiz, niçin bu durumdamız, geleceğimiz için neler yasamamız lazım. Onun için bu konferanslar çok önemli. Konferensiya alıp barıcıları öz çıkışlarında al-hazırda yarımadada olgan vaziyetke de dikkat ayırdılar. Dinleyicilerge Rusya Kırım'ını işgal etkeninden son Kırım Tatar halkının hak ve hukuklarının korçalanmağını hakkında anlatıldı. Her gün evler basılıyor. İşte bizim insanlarımız niye basılıyor? Çünkü Kırım Tatarlarını özellikle dindar olan arkadaşların evleri aranıyor. Onların üzerine bir baskı koyup onların tepki gösterip işte terörist gibi gösterecek. Rusya işgal etti diye oradaki desteğimizi, bağımızı kesmeyelim. Kurbanlarımızı kesmek için oraya gidelim. Maddi ve manevi olarak fırsatını bulalım başka yollardan. Konferensiyanın alıp barıcılarından biri mahsus Kırım'dan davet etilgen Yanı Dünya gazetasının muhariri Zera Bekirova edi. Onun düşüncesine göre Kırım Tatar diasporası tamirlarını ve geçmişini unutmaması için devamlı olarak vatanımız ve halkımız hakkında bilgi almalı. Bizim böyle bir diasporamız var deyip anda Kırım'da elbet böyle bir arkanı duyamız, doğru mu? Türkiye'de olsun, Bulgaristan'da, Romanya'da şu arka da kavida pekinikli olganını elbet ister edik. Tedbirini Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı teşkil etti. Bu vakıf yıllar devamında Türkiye halklarının meselelerini anlatkan farklı mevzularda konferensiyalar geçiriyor. Böyle tedbirlerinin esas maksadı soydaş halklarının aktual mevzuları hakkında insanlarını bilgilendirmektir. Emine Halil, Vladlen Melnikov, Zaman, ATR, İstanbul. Bu noktada netice programması sonuna keldi. Hepinizge hayırlı akşamlar tileyim daima. ATR ile olunuz. Hoş geldiniz.